میگیرم فهمیدی یا کینو بوتش میگیرم نمیشونم سی اگه رپریس نمیشه رپریس اگه شونم سی وقتا نمی‌ها زیاره پیش گرومادک نسل نورس خیلی و خیلی رادنو همین خودش نسل جزیر کداگه اینا ما دایود میرم ما پاکستان بودیم برای در ریپورت نشا پاشا را رکلام میکرد فهمیدی ایسوس همون پاکستان طلبای مکتب این نشاش چه قشونم سی میگه فهمیدی همین شونم سی سبب شده که ما نشا زدگیم همین شونم سی سبب شده ما یک واخرک شدگیم فهمیدی رادنو ما که هاف هاش بودیم که جای تعریفش نیست رادنو که هاف هاش بودیم رادنو ایداس میگرومادیم روز دیسکاتیکا سیفور هاش نه ده رادنو دیسکاتیکا میگرومادن دیسکاتیکا салому алейкум вараҳматуллоҳ. фаҳмидин кия хай шаҳрома ки америкаш меган кира гуфте сай кира дар назар дора хай гуфт биё номша намегирем ама гуфт биё гуфт мегирем шаки дига ҳама медона гуфт мақсад чӣ гапай шонем сира дар назар дора ҳамин гапоша гуфте сай ман ба номи аллоҳ қасам рост мегам одам я поддерживаю тебе барои ҳамин гапот хуш барҳол хеле гапа мезида хонобод ҷуръатам доштай ана маладес бовар ки рост мегӣ ҳама чиза меҷазир мекунанд бо агар дар давоми гапи ту бо ма сухани аллоҳ ва расула қуш мекунам чӣ гуна мисол оли оҷи маъруф оли ту бесод ба ман тара мемонам бо биёина нигоҳ мекунем аввал ма ояти қуръона барои шумо назар чӣ мекунам нигоҳ мекунам сураи луқмон ояти 6 назар мекунем аллоҳ субҳанаҳу таоло барои ҳамин репу мусиқиву музика ҳамин чӣ мегӯяд на танҳо шонаим сизе тамоме ки музика доранд музика вай мекунад меёда لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. در سوره لقمان آیتی 6 الله سبحانه و تعالی چی میگه که برای موزیکانتا و موسیقی و سراینده ها گوش میکنیم. Среди людей, среди людей есть такой, который покупает подтечные речи, песни и музыки, чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания и всмивает их знамение Аллаха таким уготованным унизительным учением. Мега дарбани шумо адамҳое ҳастанд мега ки гапои беҳуда мехаранд, гапои бемаъне мегӯянд, фаҳмиди мисли музика ва гуфту гапои нами чизо. Масад ёра рӯзи қиёмат ма гуфту гапо як азобида қарор метиҳем шуно гуфтага фаҳмидӣ расти. Хоб дари давом мерем мо бармегардем ба ҳадиси пайғамбар саҳиҳ бухорӣ 5590 расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллям чӣ мегӯяд айҷа передается со словом абу амира ил абу малика ал ашария да буди давони мимо Аллаха что он слышал как пророк да благословит его Аллаха и приветствует саллаллаху алейхи ва саллям обязательно появятся люди из члена моей общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяние, ношение шелка, употребление вина и использование музыкальных инструментов, и некоторые из них последятся у края высокой горы, а вечером к ним пригонят их скот и придет к ним бедный, чтобы они помогли ему в его нужде. Они скажут: возвращайся к нам завтра, но ночь Аллах уничтожит часть из них, обрушив на низ эту гору, других же обратит в обезьяны и свиней, и они останутся в таком виде до самого дня воскрешения. اینجا الله پیامبر نازنین در صحیح بخاری تحت رقم 5590 حکم روسی هم خوب نیست که خوندن بخشش که پریکول نکنین ما همینجا گفتم تون با روسیش مثال با تاجیکیش هم بدریم بینین هسته میگه در بین امت ما میگه ولی مثلا در بین امت ما میگه پیدا میشه آدم هایی که مثال انا موزیک را حلال میدونن فهمیدی پوشیدن شلوار را لباس شلوار و دیگه عرق چیزا را همه میاره حلال میدونن میگه اینها مقصد عذاب دا کشیده میشوند فهمیدی انا که بیا گوش میکنیم کیرا حاجی معروفه اینجا با ما میمونم چه گوش کنین شهرامک درباره بعضی رپریستو گپ زد من شهرامک پدرجود میکنم اوخای نگاه کدای نمیخونن تو شوکدی نودخته برومدی بیامد تیارم تو پاد امیرا خواری خودت نمیبینم درباره نارکمانو میخونی او خودت یا نارکمان یا خید همین یا خید یا نارکمانه کیجا تو درباره غریبا میخونی برای کیف پایف تو بیا اینجا
кайфай ки ҷоя пацан гудакай даваго чилта пацани ёш хова шкатур мезана ту паа дирӯз пага мемари пот балаи гурасда ҳола я микрофон да дастат реп хонда гашта яке мебини ҳамун рӯзе расид ки дар ҳамун вақт мирдӣ ҳамун вақта худо ҷонта гирифт ки ҷон мерай беэмон мерай дар вақти ҷон доданат як хидмат бовар дорум ёв мекунӣ номи аллоҳро намегирӣ фақат ёв мекунӣ чиликот он тари паад як хита шаромак я тебя поддерживаю правильно ты сказал як хидмат бовар дорум ёв мекунӣ номи аллоҳро намегирӣ 100% ростае кадом инсоне барои чӣ моро пайғамбармон амр мекунад зикра бисёр кунед ла илаҳа иллаллоҳ ла илаҳа иллаллоҳ фаҳмидӣ инсон вақте ки зикра бисёр мекунад ҳоҷи маъруф гапа надорум дурст гап задем я тоже тебе поддерживаю и шаҳрома барои гапош дурст гуфтен инҳо ҳама чиза ҳаминҳо ҷазир кардагиян насли навраса ҳаминҳо ҷазир кардагиян ба инами бемаънигишон барои инами корошон барои инами репешон пага кӯдакита телефона меқапа медура мебина кияй када мехона я вақт ман будам репер ман намегум репер набудам я вақт ман репер будам не ки аллоҳ субҳану таолоро шукр мегум ки худои меҳрубон ҳидоятам кард ҳазрати умар ибн алхаттоб ки буд пешаи ислом оварданаш шамшера кашида буд гуфт расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерам ба қатл мерасонам ӯ чен имон надоштак не ки бин вақте ки аллоҳ субҳану таоло ҳидоятш кард чӣ гуна шид тарафи дасти чапи ҳазрати пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар рост буд ҳамеша за шад мекард чӣ хел мудри буд чӣ хел одам шида буд барои ҳамин чизе ки пеш буд гузашт рафт мо аҳамият наметем чизе ки алҳолай мо амуро аҳамият метем ҳамидӣ барои ҳамин гапто надорум бародари азиз ниё кунеда шайтон зикр гуфтум нашуд зикр гап рафтиста буд зикр бале вақте ки инсон ҷонро ба ҳақ таслим мекунад як случай шида буд ки нақл карда буд мега дар мошин буд мега рафт мега зад авария кард мега буромадемуш мега музикаи шабнама хондеста музикаи ким кира гуфт хондеста ба ҷои калимаи шаҳодат мега субҳаналлоҳ наъузу биллоҳ и беҳад як шармандагие вақте ки ту музикаро гӯш мекунӣ ку дар ҳамин сар шайтон медорои дар қалбат шайтон дуромадагие ку ту худо дигар намедонӣ наметонӣ ҳам калимаро гуфта вақте ки мегӯянд ки бугӯ калимаи шаҳодат наметонӣ гуфта барои чӣ пайғамбармон чӣ мега мега ки шумо мега зикра зиёд кунед барое ки дар нигоҳ кун ай тарафи дасти рости мо ай тарафи дасти рости мо якта малоик штега ай тарафи дасти чапи мо якта ҷин штега ин чиза гуфту гапои барномаи аддел намеша мо ҷо гап мезанам кам таракшам биҷа мо як суҳбат мекунам малоикаи дасти тарафи рости корои хуба менависа чап мисол шайтона мисол бадд мега иша мега бадоро менависа гуфту гапо ҳарчи ҳалалат мекунад васвасат мекунад пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта ки дар қалби шумо мега ки шайтон нишастагиай вақте ки мега ҳар гоҳи ки мега шумо зикра мега вақте ки зикр мекунед мега мисол зикре ки зикри аллоҳ ки вақте каден мега шайтон аз қалби шумо дур мешава мега як сабукиро ҳис мекунед агар аҳамият дода бошен ҳар боре ки ай хонатон буромадин саҳро як бор попровид кунен иншааллоҳ попровид ки фоидаша мефаҳмӣ бисмиллаҳ таваккалту алаллоҳ ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ бугӯ бубуро то дуромадан баргаштан та ба хоната ҳеҷ ягон ҷину аҷинав ягон чиз зарар намерасонад баъди ӯ зикра ки як нам чот кира буги нами ҳаста электрони буромада субҳаналлоҳ 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 як 500 та ира бугӯ алҳамдулиллоҳ иша 500 аллоҳу акбар иша мисол субҳана раббил азим субҳана раббил аъло ира мисол ла илаҳа иллаллоҳ бугӯ мисол инами зикро бисёр ҳам зикро аллоҳ бугӯ чика як сабуки раис мекунам хеле давида кайф мекунӣ худо е мардум ҳами блогерои мо инами мисол инами чизоро тавсия битен инами чизоро ҳай мисол гап занем биген охи мардума чӣ кунен ма бугум нур алло нур мешава ҳама ҷазир шига биё бисёри бад шид гап чап гуфту гапо аллоҳ нигаҳбон то боша подписатсия дакмен лайк патен тақсимш ки видеоро то ки бибинанд дигаро ҳам фикротон бод акам дара бинависен салому алайкум